Om Swastiastu. Titiang Ida Ayu Putu Yuliana, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2, Warste Kalih Tali 3 Rek Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Titiang nyelegarayang mungkin marupa video pembelajaran Rek kelas 10-1 SMA SLUA Saraswati Satu Denpasar. Kiring biar sayang videonya nih, matur sesama. Om Santi Santi Santi. Pada asana Manjali. Om Swastiastu. Ini sedurung membuat pelajaran, ngirim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa ke kawitin. Berdoa pupuk. Nggih, sane mangke Ibu absen tumut. Wenten sanepen ngranjing. Sira sekretaris. Sira mantan sanepen ngranjing. Coba gede Pramastra sakit. Haris. Bade Dinda Suciwardani Dinda Suciwardani kenapi. sakit. Haris. Putu Yunita Dewantari Kenapi. sakit. Oke. Wenten malih. Wenten. Tigang diri sanepen ngranjing rahina sane mangkir nggih. Nah, niki samian sakit. Nah, alit-alit mangga menjaga kondisi kita, mangga alit-alit tetap sehat, tetap kena rahayu, mangga presiden nyari pepelajaran. Nggih. Inggih rahajeng semang alit-alit sareng sami. Rahajeng semang. Nggih. Kunapi gatra? Nah, nggih, regala sane becik puniki dumugi alit-alit sareng sami setata becik, setata kena rahayu, mangga presiden nyarengin pepelajaran bahasa Bali ring rahina sane. Nggih. Nah, sane mangke sedurung jadi ngawitin, Indayang coba cingak dumun lulu sane wenten ring samping alit-alit wenten lu napiten. Wenten lu sane mangke cingak HP-nya nih. Durus silent dumun HP-ne, mangga alit-alit presiden konsentrasi kenten nggih rikalani bali jebos nyarengin pepelajaran bahasa Bali. Sampun ke silent? Sampun. Nggih, sampun napi laris sane mangke sayaga alit-alit nyarengin pepelajaran bahasa Bali. Belajar kunentiron dua kuna pola puniki. Nah, tujuan pembelajarannya nih, sane pertama nika melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menelaah jenis kunentiron miwah kuna pola yang terdapat dalam video lagu pop Bali secara tepat dan membuat contoh kalimat yang mengandung kunentiron dan pola dengan bahasa sendiri. Oke, nah ini tujuan pembelajarannya nih. Saking tujuan puniki, wenten model pembelajaran sane kaanggen. Nah, model pembelajaran sane kaanggen wanta model problem based learning. Adalah pembelajaran berbasis masalah. Ali jebos jadi incian ibu alit-alit permasalahan, kirika alit-alit jadi blik bagang permasalahan itu. Oke. Nah, rahina sane becek puniki, ibu taler jadi ngelaksanayang ketiga penilaian. Oke, penilaian ke pertama tiga penilaian sikap. Oke, tiga saking sikap alit-alit sira sane aktif malih jebos jadi incian ibu nilai 12. Sane kaping kalih penilaian pengetahuan.
Black Box jadi incian ibu alit-alit evaluasi. Ring pemuput pembelajaran benar. Sana KP3 nih ke penilaian keterampilan. Nah, ini penilaian keterampilan. Oleh Bos jadi incian ibu ring LKPD punika ngarianin lengkare nganggen guna pola dua pembelajaran. Sana mangken ibu menduwe pitaken. Nah, itu pitaken. Kita nganutin nuansanya nih. Coba. Kruna sandang. Kruna sandang ya, absen? 16. 16. Tarik lanturnya nih, di belakang dulu. Kruna wilangan. Kruna wilangan, absen? 4. Balik. Sira, Kruna kriya. Kruna kriya, absen? 25. 25. Tarik. Guna penegas. Kruna penegas, absen? 12. 12. Tarik. Sudah balik sana uning? Kruna keterangan. Kruna keterangan, absen? 32. Nah, ke tapi wasane materi sane sampun lintang, ide kruna nganutin wangsanya nih. Nah, sane pertanyaan kaping kalih sane mangkit. Anak mudiang reng gambar puniki, sane ka pertama niki anak mudiang? Gambar. Sane kaping kalih niki anak mudiang? Nah, menggambar sareng ngigel. Nika kira-kira ngranjing reng kruna tiron napi kruna pola? Kruna tiron, malih? Kruna tiron. Kanlian? Kruna tiron. Sakira nika alit-alit kari marme, kata nggih kari bingung, sanicen kruna tiron, sanicen kruna pola. Nah, malih jebot jadi blit bagang raga. Ring patemon sani mangkin. Nah, pertanyaan utawi pitaken nomor 3. Nah, sira sane uning wastan anak sane ring gambar puniki. Sira? Bagus Wirata. Bagus Wirata. Absen? Absen 21. Nah, Bagus Wirata niki pinaka napi dipun Penyanyi. penyanyi. Nah, Bagus Wirata puniki penyanyi lagu pop Bali. Nah, malih jebos iraga pacang nonton kata silih sinunggil video lagu pop Bali saking Bagus Wirata. Nah, saking video puniki alit-alit jagi mlik bagang sanecen ngranjing ring gruna tiron, tales sanecen ngranjing ring gruna pola. Nah, saya mangke ngiring dingehang sambil sane unding napi wasane lagu puniki ngendengang. Ayo sareng-sareng menggede yentan ngiring sareng-sareng tepuk tangan ke mantan. Ngiring biar sayang videonya lagu puniki. Ini lagunya? Ini. Ayo tepuk tangan coba. Yang mau nyanyi ya terus, sampun sami ngererah kelompok soang-soang. Kelompok 1 Riki sampun? Sampun. Kelompok kalih? Sampun. Kelompok 3? Sampun. Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Sampun sami boleh kelompok. Nah, sane mangkit, ibu jagi nyelasan dungun ide LKPD sane jagi bagi ibu malih jebos. Nah, rek LKPD punika alit-alit ka pertama nika napi sane patut kelaksanaan apa yang harus dilakukan. Sane ka pertama indayang alit-alit scan barcode utawi QR code ring aja ngangen HP.
LKP. Nah, balik bos, ibu jadi bagian LKPD, alit-alit durus scan barcode-nya nih ke. Nah, Dika mendaging videonya nih bagus si Ratu sane wau, si Rauding sane wau nih kali kari len keten ge. Sane kapen kali indayang selahen kruna sane ngeranjek reng sorok kruna tiron miwah kruna pola. Nah, di kali raris napi wastane selahen sane ceng ranjeng reng kruna tiron, sane ceng ranjeng reng kruna pola. Dika reng lirik lagunya nih ke. Oke, sane kapen 3 indayang mengkarya contoh lengkara sane mendaging kruna tiron miwah kruna pola ngangen lengkara karangan alit-alit. Oke, kelompok 1 oke, iki LKPD-nya. Oke, dagingnya nama disuruh jangan disuruh apa? Disuruh Om Swastiastu. Siang Ibu Timpal jadi Irabel akan mewacanin hasil diskusi kelompok 1. Jadi soal pertama nih kok menemukan kronotiron dan kronopola dari lagu Agus Wirata. Kronotiron ini sakit pertama kebus plus an, kapitale agung plus e, kapitulu sisi plus n.
izin. Kaping 11 menyakit plus nyakit plus sakit. Guna pola. Berarti sholat seperti ini. Guna pola. Yang pertama ingetam. Plus ingat plus A. Pilih plus pilih. Lalu Nadia plus Aji plus Am. 3 berarti G. Hingga lanjut Wenten guna tiron pengantar pengiring seselan lancaker. Pengantar contoh Ityang jagi menjalan ke sekolah. Pengiring Memene melibas ke pekan. Seselan telapak limane mulus gati. Jangkep ia sinareng ajak timpal-timpal nyanane belajar kelompok. Wenten guna pola na. Ia demen nyabur timpal. Imade demen beli nasi di pekan. Ia demen kalian ini tekan keramane. Ia suka nekap di sekolah. Terus tutup ya. Oke, semua kita tutup atau para santi. Oh, santi. Kelompok paling utang inggih punika kelompok 6. Jadi kelompok 6 adalah kelompok kami jadi mewajar hasil diskusi. Wawasan tidak anak bisa ini berapa yang ikuti dalam sekarang dan yang itu sudah sekarang yang ketiga. Kebusan, kebus plus an. Kaping kali agungi, agung plus e. Kaping 3 sisin, sisi plus n. Kaping 4 desiran, desir plus an. Kaping 5 ragan, raga plus n. Ya mainnya. Pola pertama ingetam, plus ingat plus a, pilih m plus pilih, kajian plus gaji plus a. Jadi yang mewajib lengkara contoh lengkara turunan tiron. Murid-muridnya berjalan dari sekolah. Turunan tironnya dia punika berjalan dua pengantar
Tiang beli biune ke pekan. Tahu ini. Kerana tirone ke biune pemilik nih. Enak. Kaping 3 jangkep kebudayaan Balinya lestari. Berat sih. Berat sih. Aku udah masuk dulu. Kaping 4 lapan kanan tiangnya keras. Kerana tirone ke lapan meseselan Karo Bruno Pola kaping siji Imeme nyampat di Natuni kaping kali Bambo menigas di warung kaping 3 Tugus kali akan ide dayu sane jegek kaping 4 Niang tiasi negak dari bali yang presentasi dari siap dari pukul kalau berapa lama santai Tangan lagi. Patehang tapi wastane persepsi kita nggih. Nah, persepsi alit-alit sareng persepsi Ibu. Nah, lirik lagu Batur Kintamani sane ketembangan oleh Bagus Gerake. Nika wonten pemudang-pudang Kruna Tiron sane ketemuan rek lengkaro punika. Nggih, sane ke pertama Kruna Tironnya ne kebusan. Nika kata dasarnya ne bus plus pengiring Oke. Salah agungnya nika Kruna lingga utawi kata dasarnya agung boleh pengatur utawi boleh pengiring sisir nika sisi plus desiran desir plus ragang raga plus modasi mo plus kilangan ke plus lam plus jumunin kata dasarnya nih jumu plus in sayangan sayang plus tresnain tresna plus in menyakit me plus nya plus in oke nah nika indek Kruna Tironnya nih nah niki Kruna polahnya nih ngingetan nge plus ingat plus terus milih me plus pilih ngajian nge plus aji plus Bapak Kruna niki Bapak Kruna niki Bapak Kruna niki terakhir Bapak Kruna niki oke yang nomor 1 sareng nomor 3 samian salah wenten karena maca nika ranya guna pola ini harus tempo 2 kali yang pertama ngigel nika ranya guna pola tapi sampean tempo sekali salah tadi sira mau mewakili menggede kita Oke, karena semua salah, dadasnya perwakilan nonton deh berdua. Oke, silakan. Komentar liriknya mau. Oke. Oke, sudah. Oke, 1 bait nonton. Oke. Mulai. Kebusan Gunung Agung Lu kebusan Beli Karena aku Oke, tepuk tangan. Oke, sudah berani nih kau tampil nih sistemnya niki. Oke, kira-kira sampun konsentrasi malih, sampun kenyal malih, sampun nih. Nah, sani mangkin mau ibu jadi nyicet
komputernya netan bersidang dados ring HP. Oke. Terus komputernya dibuka dulu sami. Nah, garis jawab dulu kuisisnya. Oke. Sampai dibuka kita linknya nih. Ring komputernya nih, silakan dibuka dulu nih. Yang kan bersidang ring HP nya. Kanetan bersidang, dados niki scan barcode dulu. Yang bersidang ring komputer dados. Oke. Nika galahnya nih dasa menit. Oke, dasa menit tali-tali nyawis utawi nyawab dulu nika evaluasinya nih. Balik di bos wau ibu jagi menyimpulkan. Tapi kira-kira sane pacang alih-alih aja. Oke. Terus kecawis dulu kejawab dulu nika ring komputer dados, ring HP dados. Sane tan bersidang ring komputer, ring HP dados. Oke. Kini bersidang ring komputer. Oke, komputernya sampun tersedia itu di depan. Oke. Tiang. Namanya. Nama Oke. Ring komputer dados. Ring komputer dados. Sampun sami? Sirasana dulu. Oh, mari dikali. Oke, sampun puput sami. Terus stop dulu nika. Oke, galahnya nih sampun usan. Nah, sampun api wastane pepelajaran sane iwau kira-kira ini kruna pola sarang kruna tiron sampun ngresep sami. Sampun. Nah, ibu mangke jadi nyobiahan ke alit-alit ini refleksi kenten nggih. Dayang alit-alit dagingin survei punika nggih mangda presida ibu napi wasane ring pepelajaran sane jagi rao nika sida ngemecekang malih saking pepelajaran sane sapuniki nggih. Nah, ini link refleksinya nih ibu share malih ring WA group raris jawab nika link refleksinya. Oke, di pos ke mantan, tinggal di put mantan nika. Oke. Sampel wentan 4 foot 5 foot. Oke, tinggal jawab mantan. Sampun wentan 24 sampai keranjing. Ika mangde wenten angin ibu bahan, oke, jadi ngemargiang pepelajaran ring sani jadi laut, misalnya. Kegunaannya alit-alit ngagingin refleksi punika. Sampun 3 dasa, oke, sampun make. Terus buat bungun. Sampun sami nggih? Enten
Oke, sane kaping kali, apakah materi kruna tiron dan kruna pola sulit? Oke, sebagian besar menjawab tidak. Oke, jadi niki materinya sangat gampang, gitu nggih. Apakah media pembelajaran yang digunakan menarik? Ya. Oke, astengkara semua media pembelajaran Nika menarik. Terakhir, apakah cara mengajar guru sudah membuat kalian mengerti dengan materi? Sebagian sampun sami niki hampir 96,7% Nika jawabnya. Oke, sistema anto feedbacknya nggih anto napi wasane saran-sarannya mangga presida pembelajaran sane jadi rawuh nika saya ngomecekang malih kata nggih. Nah, mangke jadi simpulan ibu materi rahina sane mangkin. Nah, niki kesimpulan materi rahina sane mangkin inggih punika indek kruna tiron sareng kruna pola sane taler sampun ibu sobiahang materinya ring WA sedawat tigang rahina sane sampun lintang. Oke, nah indek kruna tiron nika wantah wenten papat kruna tiron. Oke, kruna tiron nika kruna sane sampun boleh wehan utawi imbuhan. Oke, wehan nika wenten pengater seselan liwah pengiring. Oke, nika wenten kruna tiron mau pengater, kruna tiron seselan, kruna tiron mau pengiring, taler kruna tiron jangkau. Oke, nah indek kruna pola taler sampun alit-alit menemukan, gitu nggih. Sampun alit-alit ngerereh ring lirik lagu Bagus Wirata punika. Nggih, sampun wenten kruna sane sampun polih anu swara nika kuasanin kruna pola. Nggih, wenten polih anu swara nye, anu swara me, anu swara ne, liwah anu swara nge. Nggih, nika taler alit-alit sampun mekarya. Nika kalimat utawi lengkara sane mendage kruna tiron liwah kruna pola. Oke, astengkara sami alit-alit sampun resep, sampun mengerti sami? Sampun. Oke, astengkara sampun nggih. Nah, inde pepelajaran sane jagi rawuh, pepelajaran ring minggu depan, keten nggih. Iraga pacang belajahin inde kruna dwi lingga. Oke, nah jadi ibu share ring kali rahina sane jagi rawuh nika ibu jadi share materinya nih. Taris pelajahin inde kruna dwi lingga, ring buku naler dados kepelajahin nika, ring internet taler dados kepelajahin materi kruna dwi lingga punika. Oke, nah ring rahina sane mangke puputang ibu dumun rawiriki wenten sane jagi metaken. Sampun resep sami? Sampun. Yening nenten wenten sane jagi metaken, ngiring puputang rawiriki kelanturang malih ring minggu sane jagi rawuh utawi minggu depan. Oke, ngiring sane mangken galak aturan ibu majang ring ketua kelas. Pada asana sedurung memputang pelajaran ngiring berdoa manut agama lan kepercayaan masing-masing. Berdoa ke kawitin. Berdoa puput. Para mesanti. Om Santi 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 Om. Oke,